Good morning. Good morning, ma'am. Koi Canada mu jing minasi. Mamangi episode number 29 the 3 inside up and the 3 inside down gi strategies to koi jing minagare ka. So then koi 3 outside up and the 3 outside down gi strategies se mu jing minasi. Ka. Si jing minari ngai mamang stay mayam da kenom tang ning sing jahoge. Ka. Koi gi Canada advanced option plus hedging class koi Canada na ki live June 11 dagi start tawrani morning class oigani ko pung nipan dagi na kano phawa koi gi mapan phawa ko 8 am to 9 am ki class oigani haiba class e 15 days ki kano ni course duration se 15 days ki oigani aduga lifetime support oigani ko haiba means class e amutang join tawgiba mi singna same class e next ki the next month mu start to kan da dum jawje ge hairgasu di payment do amu kan magi kano do fees amu han low ko one time fees ne course fees ne 10000 ne one time ne hai ba si ki 10000 course fees figure matung de advance option plus hedging class hai ba class e at start to khudingi ai dum repeat to je ge dum jawje ge ha ba do jagani ko the course content se the lies derivative ki analytics ka derivative analytics the corner relationship between price the open interest and the volume hariba ohum sigi relationship ko jing minagani ba copy analysis sorting option chain analysis si myam se punna jengani si pull up se jenga matung da khona khangbi se kaino how to select stocks to name akhone stock am kamaina select tawdino habadu hariba stock se select kamaina tawgani means khona swing trade tawning ba matamda ko swing trade tawge natragana id ai sida kum 10 days ki 20 days ki 30 days ki ai profit low ya ba company aina id select tawge harigadi ko hairi basigi topic sida loina cover tawgani ko next concept related to option pricing ko and or premium option pricing and the premium se yamna important hoiba topic ni option da ko hai ribasi gi option gi price natraga premium se kamai tawraga semai no ko sigi matang na khoi nei na gani intrinsic value time value magi market ki volatility sina khoi gi option gi price da kamai tawraga impact to hanbano ko option greek overview ko option greek sida khoi gi delta gamma beta theta ga ne leidi ko hai ribasing se khoi fajana khangnana ba khoi discussion tawminagani option selling versus option buying option selling go option buying ga se kana ne hene better oibano haibagi matang da khoi discussion tawgani ko adi matung da ai option selling ne phai option buying ne phai haiba kai gum khara lakpa yai ani do khoi jinga kan da how to hedge the position ko option da hilani hedging khoi na kamai to dino hedging tawba matam da khoi Zerodha da khoi gi Zerodha broker gi basket se kyam important hoige haibadu duso khoi yengminagani ka adu khoi na hedging la kan si da khoi ni hedging de lak tu so option strategies ka bull call spread bear put spread long and short straddle ka long and short strangle butterfly spread iron butterfly ka ratio spread strategies ka adu hedging with features and option feature ga option ga hedging to bai ko khana hai rivasi gi mayam se khoi theory with practical dum to gani ko like practical to gani discussion ga loina na karamba matam da pung nipan dagi na mapan phau ba se khoi class tawrani ko adu gi matung da 9 to ko 9:15 pre market ni pre opening market khoi attend to mina bi ai punna ko ai gi sigi screen share sum tawrakani aduga 9:15 dagi horaga ko 9:15 dagi market horani 9:15 gi market horaba matung da koi masai gi market se koi yomina ni punna aduga koi gi kitang market ki kitang stable loirakpa matam ma ko andu matam si jeng ka da hedging se koi kamai na sem duino ko masigi market ki trend se kadom da lakpa yaba koni hedging ko
hedging same head to ba hai kai no market ki trend se chorapa mang ngasi market ki trend sane lak pa jai handa ki wiki market te up trend da lak pa jai hai se hai pe chorapa ma khang daga di head to ba ya ko sigi mayam se hari ba mayam se khoi sigi advanced option plus hedging hari ba si class hai sida khoi punna nei ne mina se kana gumba join tawning ba yaw ba singna no tawbiro ai gi sigi video ki description sida kano yawri ko hoi ki mobile number sida whatsapp to text tawbiro okay 3 outside up and the 3 outside down high reverse sigi strategy se koi punna jengmina se to market se down trend lagti ni down trend laga red color red candle na form tore khalase suppose first candle se red candle ni ko second candle high river red candle se second candle sina pura cover toxilaga high badi engulf ko bullish engulfing ga hai badu ne engulf toxilaga form tore khalase ahum suba candle sina high river second candle se sigi manung magi range si manung sida start tawraga aduga magi sigi high se breakout tawgadam ne high se breakout to means high se thugairaga mathak ta high se mathak ta kakhalaga candle se closing pi ge dobni high river se candle gi ahum se gi form fungana se khoi gi format se swane lagadi ko khona 3 outside up 5 river strategy se sida khoi confirm orani ko se confirm oraba matung da ina jing se kaino market se uptrend da lakpa yare haibagi ai isa se alert hoina lege doine ai kala di entry lo dino ko so ye opposite the 3 outside down side in upness in the down the jing tuini sai da red form to gi bada sidin green form to re kai gino market se uptrend da lakpani du green candle macha am form to re green candle macha am form to re next day red candle asobo form to re high river candle se green candle se mana cover to silaga form to re like third super candle se kaino third super candle se nanga gi red candle se gi manung dagi start tawraga aduga makhada red candle se makhada kulaga closing to sil neko aduga hari basi form se laga dekhona 3 outside down ko 3 outside down adunga sai ko gi 3 inside tribe duga 3 outside ka khene se kene yeng si ko 3 inside na left side ki first candle in the big oiba ko 3 outside again the first candle in a little candle the baby's candles candle macha oibani eko drawing the dot to min se duga hena mamutana se suppose market se swaidagi high the any lower si sida ko gi suppose sida supply zone amada touch tawraga market se kum e khalasi kum dhrago matam sida sida mu ko gi demand zone am leirame ni lower sida demand zone am leirame lower si high river demand zone se joksilak ko matam sida candle red candle am form tawre ni losi red candle am form tawre sida okay high river red candle sida form tawrame adu sigi red candle form tawriba red candle se sigi hek next se sida green candle macha am form tawre khalasi adi macha oi bi kitang jaw yai tawbida di khona pami se karino ahan web first candle sigi kano se sida kano oi ga do ko okay ai se kitang on graba mane ko candle se ayum ko muthar ke adu ko repeat to chirake sida market se down trend la kanda high dhaga ma se sida candle machang ka form tawre lower se green candle nam ko green candle am kana se form tawre khala se ko high river green candle se form tawra ka next hogi no red candle ni ko silo on re tawi red candle nam form tawre ne lower se high river red candle se next candle se swaidagi open tawre khala se candle nam sidagi open tawraga mathakta ka khale ko aduga sida closing period lo rasi eko magi shadow jaw yai yaw de yai first candle se red oiduni ko second candle sina
green ore ko candle ani sidi laeba masagi inside hare kanadi macha sina apik candle sina right side te laibani natra so buna left haji outside hare ko sina apik sina left te laiba duga macha sina so sina right te laib ko si ani se lai ani se la kan da koin uri se ko haji phau di engulfing ni ko uri se ado next ki candle se amuk side open tore ne lower se hari si candle si magi range ki manung si da ko magi range se si bong ne lower se to ado masi mak kano se ka khala ga magi high se thugai raga mathak ta closing pi re ne lower se candle se si da closing pi re ko closing pi badai di si candle ahum se koi confirm tore kari na na 3 outside up fine ko 3 outside up fine koi confirm tore do de khoni jeng ki se market se up trend de jeng ba ya ne ko next candle na muk si da mu form tore ne lower si ko si da candle na mu form tore the han bak si gi breakout tore ba candle se si da koi entry lo bu sai ko risk khara wange adu next ki candle si da lower ga ne risk se khitang ne me ne lowe ko koi si da entry lo re khala si koi gi stop loss previous candle si gi loss de stop loss oi ba yai atopa amna koi gi si da ngasai gi 3 inside 3 outside form tore ba si big candle se magi low si da koi stop loss lower si ai to hai ri ba si form se koi gi si gi ko kan si da ko demand zone si da form tore ga di he ne accuracy se wangi ko adu koi target se si big candle si gi range si ma koi target lo ba yai kadai de gi magi range si mathak ta so ne ka khala ga ko simak lo ba yai adu atopa amna ko risk reward ratio gi matung ina koi target lo ba yai ko adai di again atopa amna kaino asa ko na sida market se la ko matam se lai gi ba supply zone do ko market se na sum ka khala ko matam se da sigi supply zone jok silak pa sai sida ko gi market ta gi exit ta ho ba su jai to sai da ro ga ko na 3 outside to 3 outside up ko 3 outside up sida lady se ai amka halam ge myam 3 outside up the lady se market se down the laga red candle na form tore hai red candle se pura cover to silaga engulf to silaga to candle green candle na form tore green candle si gi magi range si manung si da third candle se form toraga green candle se magi high se thugai raga mathak ta ka khalaga aduga closing pi ba hai bani yai ko the next koi nga sagi 3 outside down se mu jing si ko samana re magi kano si kak tane different ori se amana market se bullish market te jing gi ba masai 3 outside up to na bullish market te jing bane aduga 3 outside down si na koi na bearish market jing ak tuini ai de sida market se ko gi supply zone ama lai re khala se ko adu market se swai de gi kom ka khale ele lower se market ko sai ka khale en khala se aduga masai ko gi sigi mafum se joksilak pai sida ko sigi joksilak pa sai sida ko gi kana se form tawre en lower ko green candle macha ma form to hol se green candle macha ma form tawre hai riba green candle macha sigi head next red candle na form tawre red candle se green sigi mathang ta ka khala open tawr duini closing na makha da pi duini yai ko adi magi range sigi manung da first candle se lai duini ba sine second candle na hila se ko second candle se first candle sigi manung da lai duini adu third candle se form tawre khala se ko third candle se ko ne jing du se kaino third candle se ko ne main oine jing du se kala dana kan nga sa gi second candle sigi low se thugare ga makha da closing pi id breakout to gi hai bani to the si ahum suba candle sida koi entry lo bo yai kaiguma sida entry lo ba ko risk khar lai haina khalaga su next candle nung ngai si next candle se ngai raga next candle sida su koi entry lo bo ya bagi khudong sa se dum lai ko aduga
अखोइना येंगदब मार्केट सिना कइनो डाउन ट्रेंड ने को अदुग आगी स्टॉप लॉस कदा थंब याय सिदे स्टॉप लॉस अमा थंब याय को हाइदि प्रीवियस कैंडल दुगी हाई दुदे स्टॉप लॉस थंब याय नत्रगा न ngसागी सिगी बिग कैंडल दो अदुगी हाई दुदे आगी स्टॉप लॉस थंब याय इन हाई द हाई रेसे कइनो डाउन ट्रेंड लाकोनी ने स्टॉप लॉस से मथक ते लेगेदमनि नत्रा डाउन ट्रेंड अखोइना येंगे सिदि मार्केट से मखारोम द कुमुको पामबनि को कुमुको पामबनि द मथलोम द काखलकपदि खोइ पामदेब मथलोम द काखलकपद सि जौरगदे स्टॉप लॉस हिट ओयो हाइबनि नत्रगन सि जौरकांद को अदुगा तोपमना टारगेट टारगेट से ngसागी सिगी बिग कैंडल सिगी रेंज सिमा खोसिदा टारगेट लौबो याय नंबर 1 को नंबर 2 द ngसाई स्वाइसिदा सपोज सिदा खितंग हाइदि ट्रेड खर फजना तौरंब वॉल्यूम खर लेरे खलसी नत्रगन सि जोन नमा लेरे ने लौरो हाइरिबो जोन सि जौरम दाइबो आई ट्रेड से लाखपो जाय पुरगा को अदुगा लास्ट वन द खोगी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की मतुंगिना ए कना से लोगो से को सिगी खोगी 3 आउटसाइड को 3 outside up and 3 outside down है strategy से सिर्फ टाइम फ्रेम एनी टाइम फ्रेम द वर्क तोई को मसागी 3 inside up and down की दोइना 5 minutes द सु वर्क तोई 10 minutes द सु वर्क तोगनी एनी टाइम फ्रेम द वर्क तोगनी को 1 day द सु इवेंट द सु तोगनी को दोई मथंग द होरेन ngasi से सुम संगगदि को नेक्स्ट strategy से ममु पुरग लाग सके मैम को हेलो सिगी एपिसोड सिगी स्वाइले सुम लोइसिल लगेको